Kaznite negi smenija lošite naviki, đubre od balkonite se frla i po natamu. Živ primer za to je ulicata Solidarnost vo Štip, kada kesi polni so đubre od pogornite katovi, završuvat pred balkonite na onije što živeat na prizemlje. Problemu je gledate sekoj den bakaje, ako ne sekoj den, sekoj drugi den, isto to je. I na koje da rešiš, vika ja ne sam. Poradi ova, namesto mesto za odmor, ovdešnjite žitelji imaat bunište. Ova deponija nigdje ne mogu graditi. Ne čini na ovaj način, za 10 ne čini utre, evo. Sada dožde, a utre kog je počne da pekne neko sunce, to dete gdje igra. Deponijata Nova ulica je čistena mnogupati, no za kratko nesovesni i neodgovorni neja pakja pravat. Pa nema kultura. Da ima kultura, on to ne bi upravio. Ja ne bi frlil na sud da odam, to ne bi pravili. Inak uspored zakonot za javna čistota za ova kaznite se 50 evra, no bidejki nikoj farlačite negi fatil na delo, dosega za deseticite kesi so đubre kazna ne platil nikoj. Ke bideli po inaku vidnina je prašanje, no od opštinata najavuvat za sileni kontroli tokmu na ova ulica.